gara sadarkaa nama amaltuuti waan wal fuudhaa tulluu daajan namni wallaalaan taa'u duniyatti tasaa kasaaraadha akiratti kasaaraadha namni duniyaa yoo rakkate du'aatu afur baafachiisa ammoo namni akiratti rakkate wanni isaa afur baafachiisaa hin jiru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أبليان كينيا خنديرا في دلا خنتكا قدادا دورالتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ديبيولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بقى ربين قويا كنا قويا بريدا سجنتا بريدو علماء الدعاء خبجمو شيخ كيني شيخ نور الدين أبا مجلسا أكسما خبجمو شيخ كيني شيخ عبد الرحمن محمد أبا مجلس لواء التوحيد أكسما أمير مجلسا شيخ نور الدين في خنا أميرني في خريدا وجين خريدا وادادا سمجو وجين bakka takkatti keessummoonni keenya majlisaa sheekha keenya Sheekh Alii Jirraa illee dhufee arraan dana guyyaa addaa guyyaa as keessa wal galu kanaan baga rabbiin nu ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin. Obboleeyyan keenya guyyaan arraan danaa kun guyyaa seenaati guyyaa taarikaati guyyaa eebba madda raashidaati guyyaa seenaa guyyaa addaati guyyaa kana obboleeyyan keenya ganda hadaamii baga rabbiitti isin ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Niimaa addaata rabbiin isiniif kennerraa gandi keenya gandi hadaamiidha waan rabbiin isiniif kennerraa madda lama jidduudha isin kaa'e laga lama jidduudha isin kaa'e kanarraa ilkan hanga beeytan nuytan kanarraa ilkan hanga beeytan nuytan kan abbaa isin qorqotu hin jirre laga lama khabaraqaan eeganne jidduu rabbi isin kaa'e alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Madda ilmiidha abmarraa dhuguutu irraa dhuga ammoo namni irraa dhuguu fi namni irraa dhuge waliin qixxaatu. Namni ilmii kana beekuu fi namni ilmii hin beekne waliin qixxaatu. Akka rabbii subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessa jeetti warreen ilmii beekanii fi warreen umaan beekne waliin qixxaataa ije rabbiin waliin qixxaatu jechuudha. Fakkeenyaaf shariikan nama lamaa wajjin ture wajjin dalagatan wajjin jiraatan waa hundaa wajji wal najaanii walii seenanii wajji jiraachaa turan. Osoo wajji jiraataniiti isaan kun wajji dalagannaa jaanii lafaa ka'an. Tokko nama waa beeku tokko umaan beeku tokko wallaalaadha tokko nama beeku. Akkasitti yeroonii fi wajji dalaganna jaanii lafaa ka'an kaanii maan dalaganna barana amata baranaa maan dalagachuu qabnaa jaanii wal mareetan dinnichaa dhaabbachuu qabnaa. Kaanii dinnichaa dhaabbatanii hogga dinnichaa dhaabbatanii dinnichaan dalee ay beeytan gaa dinnichaan hoggaanii dalee firii jedha kana godhe gubbaa sanatti firii gurraatti takka dhala. Dhalaamire kawaa beekummaan jeen barana dinnichaa jala fudhatamu gubbaa fudhattaa jeen dinnichaa. Dinnichaa jala moo gubbaa fudhattaa jennaan akka laadeetuma gawwaan kun abaan barana anjala kanan takka abuu gubbumaan fudhadhaa jeen tanumaan arguun beeka waan hin beekne tinseenu gubbumaan fudhadhaa jeen. Taatee anarraa gubbaadhaa qabadhu jeeni gubbaarraa hammatee uuta geeffatee konqotatee qotateeti dinnicha isaa magaalaa geeffatee gurguratu namni waa beeku. Akkasi ammata kaanis barana kun uuta tumee shukulee waan takka illee raadhabe ammata kaan walitti dachaanii amma baranaa isaa dalagannu waliin jaan. Yeroo itti seenan barana maal godhannaa jaan barana garbuu facaafachuu qabnaa jaan garbuu. Kaanii garbuu facaafatan yeroo garbuu facaafatanii garbuun dantee tolte barana jala moo gubbaa fudhattaa jeen jennaan ambareen gaddaatiin jala fudhadhe gubbaa fudhadhee kasaare barana jalaan fudhadhaa jeen
Akai jalan berdaya hasra yang gubbar raga berdayani gubbar rahmate jalatti kana kote wanda karera da bechu namni wallalan tahu duniyatti tasa khasara da akhiratti kasara da bule yanke khana wani nama basa wani nama basa duniya da rabbarnot duniya da daga tubi barnota no basa akhirah da daga tubi barnota no basa namni kati rabbi sa gabbarun bayin namni wayoni verrandare isin gabatan namni yoni verrandare gade man rabbu gete wan debzun bayin o ko duwe ma debzuta qalbi arrumandana ayiblallu ayimmatallu osoni mi guyya sanu tingenya ndurati arrandana ayiblallu mali nama arrandare debisa nama wanga nugomutu malaika bille debisa kan nugomu arrandana man rabbu go isin janu wanja tuni beita melu buwate gawado waan arranda wasadi barajun nama islama undara dirkama darasa bijamit wasadi barajun nama islama undara dirkama rabbi bi behu din bi behu nabi bi behun nama islama undara dirkama rabbi ke kami be rabbi malin be akat be tu ge rabbi la ilaha illallah wa nimja juramit la ilaha illallah narkana gabdi sharti na gabdi wani sinira namor kitu gab jarri gureshi da gabagan amata quran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amata quran la ilaha illallah bicharayyam la ilaha illallah bichayam salat tiyam ne zakat tiyam ne somana tiyam ne kitiyam amata quran la ilaha illallah bichayam jerre la ilaha illallah da farmanya kudde malif isa wan tade begal uti la ilaha illallah jenne wan biragar garsiman la ilaha illallah ne wan biragar bar la ilaha illallah ne ti jirke dadda ne bure yengen khanaf la ilaha illallah ki kasibe hunu barroda guddar barnota nama jamsir amantin islam amanti be kumsati amanti karwati wanata mit obole yengen warre na randari simbersani be katana gen warre ni simkezati bar sizani hawani bi shamarran warre baradan rabbi yaza malu amin rabbi darkazani wala abud amin rabbi warra marsizebi warra barates sadarkazani rabbi wala abud amin isi warra barat tinjir warri barno tinjirre khara barno da chano barnonni war rabbi ni rasgawat kutaw jal kabarate ko gabbude ibadara rabbi zigawat ibadan barno tajam wannim beyne nama beytu jan na wannim beyne nama beytu jan nami ko kaballa wage wanda kanin tele goyoje khasara rabbodan akan okanamit khasara rabbodan sanif wannin rajira arranda khane jarrada kamna maddala majiddu tenye kade bunintan gam to ko jan dagang gara ngeti ini kan jele ko buyan lagamuye ogana gabuye daga bichangeti agurrato be daga kereti daga bichangeti be tani mire khana gare jan hogga gare akati kallale tuma hay bo warri kayse yuru kana yira mutibanga amma amna tiruve khadidaruve mal ne gannawo je gara galeja gara ganna na bo mali de kyadani duramaru tani duramadu kyadani je gawannan akati isin warri kayse yuru kana yirtani mali bijawad turimba suradi si isara jannata chanayen walinjan jannan abo bicanturi numa basa numa tirirretini khota da ajanidi akazi yamani jan akada gabjan ke jakantane aranda nuti madalama yidunu gae ni mada rabbi ranu gabat ammo madalama yiduna yirra sheyni on da kadwesi mukarai seyetan dogora dana gayintani Sheyman vesi mukara ita yogu jiratan do gore jitan sheyni akuma ganit sheyni ganina shey Nuruddin shey Abdurrahman ikita tani hokka garaidu jiran shaliyi ikita ayeti shey Abdurrahman mugopes shey Nuruddin shey Abdurrahman mugopes isan kanatu darasota isan to karaisani tu singeje jira ampoli namni undi manasati fi birataaju odo trini gandan jiru Yom bori na to teze abbay godde mo moduma da godde abbay godde tringa ganda sene ampone nyu tibet abba otare nyu golbat abba otare ngani sini damte dara sada go ganda yiti masgina yirti irra ram sadada ramsi yo biratese akuma na ma dubate ula da tujubate adun ula juwa pura banzani yirti
Indi sumanda bamone adum bayta sinda tuqa dirki sitti tiche tuetu sanifu adum bade jirti warad daraga rabbina amsi rabbina atais amin warad daraga rabbina atais amin barnot etun wan namni to randuromne wan gudda randuromne ikka randurom barnot etun obole yankenya alilmu ma yarfa'u al-insana min mustawi al-hayawani ila mustawa yaliqu bil-insani jan ilmi dejun wan sadarkana ma tanol furati sadarka bayna darra kara sadarkana ma maltuti wan al furatu ilmi dajan namni gaba durani wan intane yadem bakkan tane nyadamu wan intane gabromu hokko ilmi dubte kanate janin rabbi do ko jagabromi janin yodide rabbi gabru ma bidan debis aga gabru ma bidan rotin debine ilmi de nyarga mirgati gabanne rabbin dalagat puras rabbuma karanu god dalagat rabbuma karanu gode ammo hundinu yero ragamti yero adafunebi akuma dunya te nyana multinimne ganamu jane jarra kanu ta akhirat ta jarra kanu dunya bi jara hunde akhirat kalwatindim akhirat so ruten dunya sini se o ruten o ruta ka gabanne ta godimne buya kan kasararatu nubodan namni dunya tarra rakate duana furo baba ala gaji tanimi namni dunya tarra yo rakate du'a to furo baba kis ammo namni akhirat rakate wonni sa furo baba kis anjut shena zalalam akhirat kasaran shena zalalam asin namas gargar ikinom gargar unjuru asin namara ke batere ni nyata irada nimutta namara ke batere uranda ikiti namara ke bachun injir uyani kin injir uyani woni lakale injirre uyada ni mago poimo buya dara kalbat nimne taran dana angata na yace daga gamne buya guda rakam tura amalle tine sininja ina zamtu hakam min Allah wa ina qadu wa nafsi wa shaytan kanmatti an suran amir kenya Abdullah Bawiya ganda damidi na ban wagetim salam tan ajini dim mabaddi min kala biragute assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sinja wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh damsi sallen wanina damate ganda san ganda damina heddu galato manajini heddu isi wonni gaba do gaba sheni kenya gaba aruza shega aka woni tinbira rabatan wa nguddana isinin muddin jabeze isinin namanu gode galato mana isininja akayetan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar